Di suatu malam, selesai tadarusan. Sadaqallahul azim. Cangkal juga lah, pian yang patah tadarusan bakal. Hansip pang mana bakal? Kada suah umpat tadarusan. Ya kan disuruh hansip tuh umpat tadarusan. Nah, maka kada boleh nyuruh orang tadarusan. Ya, salah sama kali ini. Anjing, anak murid kali terakhir sama kali ini. Ketinggian ilmu kok bakal nih. Ya, sedikit-sedikit madahi orang bid'ah nih. Jadi ku tadi apa? Kada boleh kalau nyuruh orang tadarusan. Ikam tuh lagi tadarusan, lagi ngaji. Ku suruh mau jambu atau mau unjur undang, kan kada boleh. Masa ikam lagi ngaji, ku suruh-suruh. Makanya kada boleh nyuruh orang tadarusan. Udah juga, mendoain bakal rukang ini.